Muhla kuqale umjaho lomkhulu wemabhayisikili la eMpumalanga iNational Road Cycling and Time Trial Championship. Lomjaho ke lomuhla bonake kakhulu i-time trial njengoba bashovi bemabhayisikili labanye bebaniketwe isigaba lesingu-15 kilometers kanjalo labanye babonakale bakhamba bashove amabhayisikili abo sigaba lesingu-20 kilometers. Bagqugquteli bawo ke lomjaho bachaza kabanti ngalokulinzeleke ukuthi kwendeke kulamalanga letako. Tomorrow will be the individual time trials, and then Saturday the road events will start in the morning, as well as on Sunday with the elites and on the 23s, our main event. Lomjaho ke njengoba uqala lomuhla ngalwesine utawuphela ngelisonto khona la eMpumalanga edolobheni lelincanyana nje lelatiwa ngekuthi Graskop. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu, nginathabo Mtsweni etindzabeni te SABC eGraskop eMpumalanga.